Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to Hustling Show KGL. It's your big boy DJ KGL. Umeze neza? Nizere ko nongeye gusanga muri amahoro. Eka ngaruke kandi zuza abantu bose aho muri mu nkurikiye. Hari abantu baherutse kumbona ejo bundi batari bazi ko mfite ino YouTube channel. Barabyishimira cyane, reka mbahe shout abantu biremera mufite ka mustoko cyangwa se ni customer. So let's go and see what's popping on, what's going on here. Uyu munsi rero mbafidiye inkuru isa nkaho atari nziza, ariko nanone ibyabaye biba byabaye. Mwicare hasi mutega amatwi nyibabwire. Nukuvuga ngo kuwa kane washize, kuwa kane w'iki cyumweru turimo, umwana, ndamwita umwana kuko imyaka ye bana ni mikeya ugereranyije n'ibintu yakoze, ugereranyije n'iby'amategeko abivugaho. Ni umwana w'umuhungu w'umunyarwanda, ariko ababyeyi be bari batuye muri England cyangwa se mu Bwongereza. Uwo mwana bamwita Axel Rudakubana. Uwo mwana rero umwaka ushize muri 2024 yishe abana batatu b'abakobwa. Bivugwa ko yakomerekeje n'abandi 10. Yarakugendeye rero uyu mwana ateragura ibyuma abandi bana bari ahantu barimo kwiga kubyina. Bavuga ko bari muri class aho bigaga kubyina. Bivugwa ko ari class ya dancing y'umuhanzikazi bita Taylor Swift. Uyu mwana rero akora ibyo bintu yari afite imyaka 17. Hari umwaka ushize. Ubu ngubu afite imyaka 18. Byaterwa n'itariki y'amavuko, ugasanga wenda ubu yujuje imyaka 19 uko yavutse mu 2006. Yavukiye mu Bwongereza, ari naho yarakiba ubu ngubu. Amakuru agaragaza ko papa we yitwa Alphonse. Hanyuma uyu mwana w'umuhungu yagiye agaragara kenshi mu bikorwa bitandukanye by'ubugizi bwa nabi, aho bavuga yuko yari afite ibibazo byo mu mutwe. Hari n'ahantu n'ibitaro bivuga ko uyu mwana w'umusore bari bamufite nk'abantu bashinzwe gukurikirana imibereho y'ubuzima bwe bwo mu mutwe, ariko bikaza kurangira uyu mwana ahavuye akigendera, abashinja yuko nyine badashoboye. Uyu mwana rero kuva mu mwaka wa 2019 kugeza ejo bundi muri 2023, ubwo n'imbere gatoyaho yakoze ibyo yakoze. Yisha abana batatu, akomeretsa n'abandi bikomeye, harimo umwarimu wabigishaga kubyina, harimo n'undi mugabo umwe w'umubusinessman wari uhari. Wenda byashoboka ko hari diro yari arimo wenda zijyanye n'abo bana. Abo nabo yabarakomerekejwe bikomeye n'uyu mwana w'umusore. Hanyuma inzego z'umutekano zahise zimufatira aho ngaho, amaze kwica abana babiri. Aho ngaho bahise bahapfira kuri scene aho bari kwiga kubyina. Undi umwe yapfuye umunsi umwe ukurikiyeho, aho yapfuye ari kwa muganga. Ariko bikavugwa ko hari n'abandi bantu babiri bajyanywe mu bitaro bikomeye bameze nabi byo gupfa. Reka gatoya hano turebe video yafashwe na za CCTV kamera ubwo yari arimo ava muri taxi. Ni ukuvuga ngo yateze taxi voiture, ubwo niko hano twe twayita. Iyo taxi voiture nayo yari irimo ikintu bita kamera. Iyo kamera rero yaje gusharinga
uwo mushoferi yaje gusharinga nyine uwo mugenzi twakwita ko ari umugenzi cyangwa passenger yari atwaye amuvana aho yamukuye, ntago bagaragaza aho ariho, nimba ari iwabo cyangwa se wenda ari kuri stage aho yavuye. Umwana w'umusore rero bitangira bigaragara ko yavuye mu modoka arimo abaza nyine amafaranga yo kumwishyura, amubwira ati nkwishyure na kashi cyangwa nkwishyure ku ikarita. Umwana yasohotse mu modoka yambaye jumper ya green yashyize mu mutwe, yambaye n'agapfukamunwa nk'uko mubibona, yahise yinjira aho aba bana bari bari kwitoreza kubyina. Mu gihe yari arimo gushaka hanyura, yabanje gukonfuzinga nyine imiryango abiri ko biza kurangira yinjiye. Aba bana rero batatu mureba nibo yishe. Ibi nibyo byuma iki nicyo cyuma yakoresheje. Bagiye bamusangana n'ibindi bintu, hari n'andi ma chemicals. Umusore n'uyu nguyu ubu ni kuri iyi myaka, ngira ngo aho afite imyaka 18 gutyo. Ni ukuvuga ngo uyu mwana w'umusore rero amabara yakoze ari mu bana batoya muri iyi myaka ya vuba ya hafi, wishe abantu, wabashije kwica abana benshi. Kugeza aya magingo rero uyu mwana yakatiwe igihano. Count 16, possession of a document likely to be useful to a person preparing an act of terrorism. The sentence is 18 months custody after taking into account his age and plea and applying the guideline category 3C. I'm now going to sentence Axel Rudekabana, having explained my reasons. On counts 1 to 3 murder, I sentence him to custody for life with a minimum term which he must serve in custody of 52 years. Uyu mwana yakatiwe igihano cy'imyaka 52. Bivugwa ko ashobora kutazasorwa muri gereza, ariko banze kumukatira igihano cy'imyaka ya burundu kubera yuko babona ko akiri umwana, ni umumineri. Mbese babuze uko bamugenza bapfa kumukatira imyaka 52. Mbaza ngo ubwo ngubwo azasohoka afite imyaka ingahe? 52 wongeyeho 18 afite uyu munsi, urumva ukuntu nawe bimeze. Uyu mwana rero nihatagira igihinduka, ubuzima bwe bwose araza kubumara muri gereza. Ngayo nguko rero, sinzi nimba wavuga ngo ni urwateye muri iki gihe, sinzi nimba wavuga ngo ni ibiki bisigaye biriho, kuko dusigaye twumva inkuru ziri very weird. Nk'uyu mwana rwose umurebye mu isura utiriwe ujya no kubaza ibintu byinshi, uramureba nyine ukabona ko ari umunyarwanda, ariko ntabwo ushobora kureba ngo uvuge ngo uyu mwana wenda ngo yakora nk'ibyo yakoze, kuko hari izindi case nyinshi zagarutsweho yagiye agaragaramo nk'aho yagiye yarasatswe, niko navuga, mu gihe nyine bari bamaze kumufata yarasatswe, noneho asanga yaragiye akora ubushakashatsi ku bintu, ku buryo nyine bakora ibitero by'iterabwoba. Bamusanganye nyine ubwo burozi, yatumije ibikoresho. Wumve, ni umwana ufite amafaranga, umwana mukuru ushobora gutumiza ibikoresho byo gukora uburozi kuri Amazon. Ni ukuvuga ngo yafatanywe n'uburozi bwa risine ubushobora kwica abantu. Hari n'igihe yigeze gufatanwa icyuma n'ubundi ku ishuri mu 2022, nabwo yafatanywe icyuma muri bisi aho yari arimo aragenda ku ishuri, ndetse yaje no kuripotingwa n'ababyeyi be ko yabuze. Hanyuma polisi iza kumusanga, nyine urumva polisi yahise itangira ishakisha amaperereza, baza kumusanga aho yari ari, ariko nabwo bamusangana icyuma cyo mu gikoni. Uyu musore rero bigaragara ko yari umuntu wifitemo ibintu
by'ubugizi bwa nabi niko navuga, kuko bamufashe bamusanganye n'ibitabo byigisha ibintu by'iterabwoba, bamusanga nyine ari gukora research ku kuntu barashisha imbunda, bamusanga nyine ari umuntu uri busy mu bintu nk'ibyo ngibyo by'ubugizi bwa nabi, ku buryo yagiye anabonwa, yafashwe nabwo yasanganywe kuri IG ye yaraprodinzeho amafoto y'umugabo muzi witwa Muammar Gaddafi, kandi biriya bihugu byo hanze murabizi ko bitamwemeraga. Bivuze ngo uyu mwana nyine yagaragaje ibimenyetso byinshi byo gukora iki, yagaragaje ibimenyetso byinshi byo kwitwara nk'umugizi wa nabi cyangwa se nk'umuntu w'iterabwoba. Noneho ubwo yishe abana batatu, uwa mbere afite imyaka 6, bamwita Baby King, yica n'undi w'imyaka 9, w'imyaka 7 bamwita Elize. Uwa gatatu yishe yitwa Alice da Silva. Aba bana batatu nibo yabashije kwivugana, ndetse akomeretsa bikomeye umwarimu wabigishaga kubyina, anakomeretsa n'umugabo wundi wari uhari, bivugwa ko ari umu business man. Noneho ubwo ngubwo muri 2019 nabwo byagaragariye ko yagendaga posting amafoto nyine ya Gaddafi, agaragaza nyine ibitekerezo nyine by'abahezanguni niko babyita. Ubwo rero byarangiye uyu mwana mu rukiko hamwe n'icyaha, barangije bamukatira igifungo cy'imyaka 52. Ikindi nuko uyu mwana mbere bamujyana mu rukiko yanze kuvuga, ariko yemera ko yabikoze ibyo bintu, ariko araruca ararumira. Hanyuma ejo ubundi kuwa 4 nibwo yagaragaje indi myitwarire, ashaka kwerekana ko afite ibibazo byo mu mutwe batari kubyitaho, avuza nyine induru mu rukiko, birangira biyemeje ko ibyo ari amatakirangoyi, baramukatira. Byanteye amatsiko rero, ubwo natekerezaga ati ko uyu niwe mwana wenyine waba warisha abantu ku kigero kinini. Birangiye ndeba abana bagiye bica abantu ni benshi, abana b'imyaka 8, 7, 10, 9 bisha abantu, ariko bica umwe 2. Ariko nahise ngenda njya gukora ubushakashatsi, ndeba abandi bana mu mateka bashobora kuba barakoze ibikorwa nk'ibya Axel Rudakubana. Ubwo nahise ngenda muri 2007 nasanze umwana ni uwo mu Buhinde, ariko bishoboke ko atariho yabikoreye i Burayi. Uwo mwana w'imyaka 8 yishe abana 3, ariko uwo mwana kwa yari afite imyaka mikeya 8, ntago bigeze bamukatira. Ndongera mbona undi mwana mu mwaka w'1906 no mu 1912, uwo mwana nawe yishe abana 4, ariko uyu nguyu we yari afite imyaka 9, yaje gukatiranirwa nawe urupfu rwo kumanikwa. Icyo gihe murumva ko ari kera, ibintu by'amategeko no kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu byari bitarajya hejuru cyane. Uyu we baramukatiye, bamukatira igihano cyo kunyongwa. Hanyuma mu mwaka w'1888 hari umwana w'imyaka 10 nabwo wishe abandi bana 3. Uyu w'imyaka 9 we yishe 4, ariko yabikoze mu myaka itandukanye. Bishoboke ko wenda yishe 2 muri 1906
akongera akica abandi bantu abana babiri mu 1912. uyu we rero muri 1888 yishe abana batatu nawe yabamennyeho amazi ashyushye, ni abana bavukanaga nawe arabica. hanyuma mu 1998 hari undi mwana w'imyaka 11 wishe abana 5. noneho turaza tukabona undi mwana w'imyaka 12 wo mu 1906 nawe yishe abana 3. ndongera mbona undi mukobwa witwa Jasmine Ricardo w'imyaka 12 mu 2006 yishe abana 3. urumva ko bijya bibaho nubwo utavuga ko ari ibintu byiza, kuko birangira babikoze sometime ubuzima bwabo butagenze neza. gusa byari nayo makuru naguhaga yuko hari umunyarwanda nawe wanditse amateka atari meza, kuko nk'ubu Wikipedia amakuru menshi niho nayakuye, nyakura no kuri BBC. kimwe n'iyi video narindimo mbereka yafashwe n'ama CCTV camera. ngayo nguko rero waba uzi se uyu mwana, waba uzi famiye ye, wadusangiza muri komenti uko usanzwe umuzi cyangwa se amakuru muziho, nimba yari umwana uri aggressive, nimba se afite ibibazo byo mu mutwe. just kuganira, nta kindi twabikoraho kuko yamaze gukatirwa, yafunzwe. gusa ikigaragara cyo yagaragaje imyitwarire itari myiza kuva kera, na mama we polisi yigeze kumuha warning, iramubwira ngo ajye areberera umwana we, ashyire kure ibikoresho byo mu gikoni birimo ibyuma, ibingibi bishobora kwangiza. ibyo byose rero nubwo byabaye ntago bibujije yuko finally birangiye umwana agiye inyuma y'imitarimba cyangwa se ya ferabeto, aho agiye gukomereza ubuzima bwe kuva mu butineji kugeza mu busaza bwe, nimba Nyagasani atamworohereje ngo abashe gusohoka inyuma y'izo ferabeto. reka dukomeze tubane rero. mwakoze cyane kuntega amatwi, kandi mbaha peace, mbifuriza amahoro aho muri hose. mukomeze mukore like, mukore share, ikindi inkunga yanyu ya subscribe irakenewe cyane.